Ka Society for the Upliftment of Villagers and Development of Himalayan Areas, kabadai ka way nagi project jo ka HDFC Bank ha ka jinga trilang ringkat bat ka Agriculture Department nong po. Kum shi bentaban ng ay jing hikay bat ban pentebit syu haki kamri kanyang ha ka ar punyo tri unay tong ar hajar ar po ar kalapan long ya ka training ay jing hikay kum no ban ri kanyang rindia bat ban pen mi Ksai na utay ujad kanyang. Ya kani ka jing ajing hikay lapin lang ha ka conference hall jo ka office agriculture nong po. Ha ka balawan ba niya shimbenta da ki sao po ngut ki nong ri kanyang ki bana western ribhoy jo ka than jirang. Ha ka jiadan benta lang Mr. Prashant Pal, subject matter expert. Ba El Rimpe, Sericulture Inspector na kitanan trekam jo ka Sericulture nong po. Uba Ambrose Jamu, but uba Anwarol Marag u field officer jo ka HDFC Bank. Menekong ni upah untuk sungguh ia ka sudah kepala dan ini kita bentapan penilaian bentang buat ke Agriculture Department. Hal ini nak lihat di Agriculture Department tu sang sibuk apa Ripoi District. Ini tu Ripoi District kawan ada kebuat. Dia apa pemilih yang muskop yang dia buat pertama berkawin dulu kami Meghalaya kawan baar pemilih muskop yang dia. Ini konsumsi kalau ini dan lain di sektor kita kawin ke pemilih muskop pemilih Ksai pemilih Ksai. Ini paling mana pemilih muskop bagi Ksai dengan itu lah pemilih Ksai. Te apa ke sudah lah lesbon kalau orang rai itu di nomor yang nakathan jirang thakma thakma kali ka ba thang apa ripoi juni ba ni skop dia ni labu ya koi ka hukun dang ko thakma in inaugurate 2000 let's say but kanong ka jingra sibon na ta ni skop bakit la ni ini kita apa? Jadi, hak apa ini skim kita kerana ya kasep sama keratu. Jadi, hopefully, kasong hak performance ini di farmers ini semua ya ke district Broadway dengan kumpiah ini skim. Jadi kita tak dapat mungkin pelayu macam tu yang jirang blok tu. Ni hope ba ismi ke buat perangwan kindang lembah initiative na sudah kindang ketiu susu ya ka berkomrek production macam ni, macam mana macam tu hero